Kwa ajili yangu, tangu mwanzo wa uzima wangu, nina yule naye nishughulikia, hajawahi niacha hata siku, ila leo anaitwa nani? Yesu, Alfa na Omega, rafiki anaitwa nani? Aliyofanya tangu mwanzo, anaweza kufanya hata sasa. ya leo hayatanitisha. Nina Mungu aliye juu ya yote. Aliyofanya tangu mwanzo, anaweza mikono ya bien juu ya dada yetu Elizabeth wa Baraka. Kama unabarikiwa, ningelipenda uzidishe mkono zaidi ya pale. Merci. Judge, eske anaweza?